Wangeci wa Kariuki ni atongio irumi ya hiki guku nenda-ini ni undu wa mutugo wake gukirira hiki makiria aria maradate older men aria thiko ici turameta wa babas ati niguo maheo besha. Wangeci akira hiki acio moge matamakuru tondu ni maregete gwetha besha na moko mao. Kama unapenda pesa na hupendi kuchoka, tafuta mzai ungangane na matemzee, huwezi epuka zote, choose your struggle. Kogo Wangeci wa Kariuki arera hiki, it's either wethe jamaa munini wari kariaku mwethe nake besha, kana tondu ni urenda besha muno ukioge matamakuru kuma kuri tuthe tutu turakuhe besha. Na ciugo ici Wangeci akoretwo agikiria hiki itiramakenia na niho makoro makimukirira na njira nene na gicanja gia tuthuka tu a point ya hiki acio gwethana na muthuri uria Wangeci araikarania nake. Ndereti akorwo igitamba muno na yatindika Wangeci gukorwo agipost uthio wa muthuri wake kuona ndamupostaga augaga tu nowe muhuraga bica iria aikagia na tu a point akorwo agikira bica ciake na muthuri wake everywhere. Ahiki acio mera Wangeci atige gwitotora juu wako na evidence ya maundu make matana hinguka uri ongaga tumata tou tukuru. You once labored the old saliva until grace located you, let people be. Na Wangeci wa Kariuki ndanakorwo agite mahinda na ni acokeria ahiki acio akimera we nginya riria harite kuharafio ndari onga matamakuru kana ndari adeti tuthe tutu. Na Monica Buthi ni akorwo akiorota Wangeci wa Kariuki akimwira atige kuingirira ahiki to muhikio wothe wendete muthuri munini, akimwira kuri aria mendete older men, not because they have money kana marry desperate, but there is something special and unexplainable. Akiuga athuri acio akuru ni makorago mari very mature. Na Wangeci wa Kariuki akorwo akira ahiki acio marauga uguo kana marageria kuheana hadithi icio ati no kwiguithia mareiguithia, akimera embrace your struggle, wacha hadithi lamba matemze kwa range, wacha mimi ni sweat kwa punda, maringo iko wapi hapo. It's a very hot debate yathie na mbere gatagati ka Wangeci wa Kariuki na mashabiki make makiria hiki, na nitona ginya arume makiingirira that conversation makira Wangeci anaringa sababu we mirango yake ni hingukite. I don't know whether you see it that way, but oguo niguo maundu magikorwo makihana mwena wa Wangeci wa Kariuki tu a point agikorwo agitindikwo a post bica cia muthuri wake tondu ahikia ni makorwo makigeria kudig na makorwo magi speculate who Wangeci wa Kariuki aradate.